Ti Masakbayan. Di napalabas, iti universidad. Adda nakita ni Berna a cellphone, a nakaparabaw iti lamisaan, kat innala na. Iti sabalya bangir, nauram ti pasda kapag trabahuan ni Solidad. Kat insingasing mat ni Willie, a mapanlaang nagtrabaho ni Solidad, iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. At nakaluklukat a fast food chain iti syudad, nana. Agam adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na ijay barok. Saan ka di nga the boarding house ni Verna ijay? Aywan gaya man ako. May mayat manen tapno mabantayam ti kabsat mo. Sigurado ka din na alaan dak dita ibagbagam a fast food chain, Willie? Sigod ka adalak ti manager. Sigurado nga alaanda ka. Tana ibaga na a hiring da iti empleyado. Nasingpot na ijay. O sige, mapantangarod adagos. Barang di da pa'y nakaala iti empleyado da. Adda kanumat iwaro-aras ni Eva. Asaan kanon asumsumrak ni Verna ije pagadalan. Ha? Nakaamuan nyo iti day tananang? Kasano ko mga amu day ni Nana Eva? Saan nga taamay may sa ti pagadalan dakin ni Fe nga anak na? Ha? Maamwak to ti amin, no makapanak iti syudad, nanang. Kaano ka kadi ama pa ni ije syudad? Kuna ni Willie nga inton bigat matlaang, nanang. Ay, sapay la kumaat at chismis laang ti agwaro-aras at amaganak ko. No agpay sumanday ta, sayang ti kwarta nga impaw-paw it ko, kan tinaglakwan nyo iti kwentasyo. Jakla amon asawan, nupod numan day tanga iwaro-aras ni Eva asaw. Imbagman ta nakaumay kayo diti boarding house ko, nanang. Ay, umayak mo't agpasyar dito'y syudad, Ay, nabayag ajak imimay dito'y kay. Awan klasik inton bigat, nanang. Kadwaan kayo agpasyar. Ay, win man nga rod, anak kaw. Ay, win gayam. Agpaiso ka day. Asaan asumsumrak ije pagadalan nyo day di Averna. Idi saan ko na makitkita iji pagadalan. Dinamag ko iji kaadalan na. Kat na ibaga na, asaan ka nun asumsumrak. Anya ngay nga rod ti aramiden na dito'y syudad. No saan asumsumrak ije pagadalan. Dayta ti jak-am mo, nanang. No sana pod no ti warwaras ni Eva asana sumsumrak ni Verna. Abangan no mapagsasawak na ija chismosa. Lapdam tabagim. Amumot nga uray babae laeng ka napigsa. No induron na kangay. Napigsa at talaga jidila na nga agmarites. Si kangay. Saan mo unay amayadang dagiti sakam? Gaputad da diferensyanan sipud na aksidente ka. Sapay agrayuma. Makapasuron na dya babae. Kasano no pud no timbaga na. Ay sayang ti kwintas ko nga inlakok. Awan nagmamaayan na. Imbag kita saan ko nga inted. Amin tinaglakwa. Manong dagiti natakaw ko a cellphone dagiti kadalak. Ikabil ko dito'y sirok ti kama, tapno awan makakita. Inikat ko amin na SIM card da. Ang kasano nga tanda ito Idi na ibaga ti may sa akaadalak a nakita da nagala iti cellphone. Sana ko na simsimrak. Tama nga no may waras asyak tinangala. Ay, na-enjoy ko matan tinagsil-cellphone. Andatan dito syudad. Agdiretso ta kadi iti ayan ti pagaplaya. Mapanta pa ibati ti bag ko iti boarding house ni Verna. Sa maysa, mabisina kon. Intapay agluto ijay. Ta satan tumangan. Sige. Adayo kadi dito iti boarding house na. Asidaglaangan, mabalintan apagnaan. Anda nga ta ijay ti kabsat mo. Amangan no day ti pagadalan. Padasan ta kitaan ta no da ijay. Alangan mo't nga itugtugot tato'y dakkel abag ko iji pagaplayak iti trabaho. Mapantangarodan. Munto'y tabag mo, tawitan.
apay nga da kayo dito yung syudad. Kan, apay day tadak kalabag. Nagtaray kayo ka di? Ha? Anya nagtaray asasawam? Agbiro ka kiti trabahok dito yung syudad. Trabaho. Kat, jay trabaho ngay, jay ili tayo. Nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho. Awanan ti trabaho. Kasano ngayon ti panagadal mo, no jak agbiro kiti sabali apang gadak. Apay nga yan dito'y boarding house ko, tinagdiritsuan nyo. Ni, nalipatam samot tan asyak ti agbaybayad iti day ti a boarding house. Paunagan na kami pay, taibatik pay ti bag ko. Ha? Ay, kwa. Sige, umunag kayo. Ala, adtoy, ingkapay gayam gumatang iti mailuto ama sida. Mangantayo pay, sakbay amapan kami iti pagaplaya. Adapay masit papanak. Agsubli akmat lang dito inton madamdama. Mabayagan ka kadi iti papanam? Saan? 30 minutos ko lang siguro. Andala mapan ko kasao may papaniti trabaho. O sige nga ron, aganad ka iti papanam. Imbaglakit din ta nakalukat ti boarding house ni Verna. No anda iti pagadalan, orayon ta nga aging kat sumangpad. O sige, honey ha? O sige. Pimanawan ni Willie. Ang apay nga adda ni Verna dito boarding house na. Saan asimrek? Ikabil ko man pa iti bag ko iti sirok ti kama. Ni chikas lang nadalapos ti bag ko iti sirok. Kita at man. Ha? Cellphone dagitoy. Nagalamanan ti saan na ako kwa? At ito'y tiginatang ko alamas, manang. Apay dagitoy a cellphone? Nagala ka manan iti saan mo ako kwa? Ala, ingkay subli dagita. Manang, gapo ka dagita. Saan ako nasimsimrek? Ang mga nonya ti aramidan da kanya kaya pagadalan. Kababain. Amom gayam akababain. Ngam-apay ngay naramid mo! Nag-uutangak! Nag-overtime-ak! Takno adala ang aramatam. Inla ko pa yun ni nanang ti kadaanan akwintas na. Ngam kasto'y tinaramid mo? Saan ka simsimrek? Sayang ti bannog kan arapahap ko para kan ka. Di mo pa'y tinulungan ti bagim. Umapalak ngamin ka dagiti nagpipintas a cellphone dagiti kadalak, manang. Kaputa umapal ka! Nagaramid ka ti sana may parbang! Di mo pinanunod ti sakripisyo mi kaninanam! Ano tinapasamak? Apay ngagsinsinangit kayo ngagkapsat. Apay na kita nagado a cellphone. Dahita ti pagsakitan dinagam ko, Willie. Saan ang nagadal tinaramid na? Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kat saan gaya man asimsimrot pay? Nala, gusto. Saan kan ka iladingit? Nakasaok ti gayam ko a psychologist. Mabalin na kano akasaon ni Verna. Psychologist? Saan ang nagbagtit? Imbagami ayang agbagtit ka, ading ko. Kasaon na kalaeng. At dalang damagan nakin ka. Saan ka ngagbagtit? No kayat mo asumaya ti biyag mo. Tong palam tin sinasing ni Willie. Wano, kayat mo asar-sarong karan da kalaangan iti pagbaludan. Pagbaludan? Mabaludak ka di? No itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Mabalod ka talaga. Makiasawa akon ka ni Willie. Tamakamukan iti biyag mo. Nagsakripisyo ak. Ngam dinak pulos kinasyan. Hello, Willie. Ayan ka diti bagbaga matulungam. Ikaw yung kuminto dito opisinam no bigat, bro. O sige, bro. Adak dito untun bigat. Awan appointment ko. Ada ka ti posibilidad na ngagpalpaliw, bro? Adda, nang runa, nutulungan ti tao, ti bagina. Parekot da ngamin ti ugali na nga agalalatan ti dinakukwa. Disiplina, kan pamagbaga ti kasapulan na, bro. Kang runaan ti amin. Ibaga, aday tanga aramid, kat may sa klase ti basol.
Agsarita ta ita itinalapat. Ita tadi kan sumsumreg. Kayat mo ka diti agawid, tamakitangdan kalaangan nga agsak ka. At dagpatpatangdan ijay. Ngam inton malpas ti panagsasak ka, awan manen ti pakitangdanam. Diyak kaya ti mapan makitangdan nga agsak ka, manang. Anya nga ro ti aramidom dito eh. Alangan mo't amaturog kan mangan kalaangan. Diyak pa'y kaya ti agawid. Saan mo anam namaan, apakpakanon kalatan dito syudad? Pagad-adalan ka ngamin, ngam sabali mo't tinaramid mo. Hello, anak. Kumusta ni ading mo dita? Pudno ka diti chismes? Pudno tata, nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kan saanan asimsimrag pa iti pagadalan. Saan na simsimrek, kunam? Wan tata, kapo iti surun ko, tamasayangan ak iti gastos kan bannog ko. Nadiswa ko na. Apay ngay adiniswam. Di kalamasyan iti ading mau. Anya kumangay ti aramidag tatang. Agkatawa ak iti pananglukluko na kada kami kan ni nanang. Mabalin mo't alapdan na ti bagi na nga agalalatan iti kuko ti sabali a tao. Anya ngay taramidin tayo ita. Diyak amo tatang, nang makiasawa akon ka ni Willie, makamumutan iti biyag na. No kayat na ti agadal, agtrabaho, tapagadalon na ti bagi na. Anya? Makalagipon ang makiasawa di na singpet nga anak na. Gaputan nasaktan iti inaramid ti kapsat na. Saan pa'y kumamakyas asawa ah? Kasano tayon? At dakarbengan na ang makiasawa. Taadan iti husto nga edad. Mabalinkit din aparitam ang makiasawa. No kasta agawid ka din dito ni Berna. Nanya pa'y ngay. Agbirok mo't iti trabaho na. Alangan amangan maturog laang ti obraan na. Saan tamat ang maipaay dagiti aramaten na para iti bagina. Anya nga ron ti masakbayan nan ngay. Anusan na ti bunga ti aramid na. Pagad-adalan, ngam di na mat inggaed. Ay, awan pabpabasulan na. Nalpasan ti oras ti trabaho. Mapantayon iti guidance counseling office ti gayam ni manong mo awili. Saan ko man, manang? Kamabain ti mapan iti kakasta. Saan akababain ading ko? Ti kababain kat ti agaramid ka manen iti saan anasaya. Ikaw gumaakon ti agbaliw, manang. Ngamin anon nga imbagam dayta. Anya ti kayat mo? Mapanta iti ibagbagak? Wenno yung pakik ti lupot mo kat agawid kan ijay balay itamet laeng. Anya nga iti aramida kay balay, manang. Awan pa'y igatang ko iti shampoo, bath soap, lotion, kan aminan. Matlagayam, isong agpili ka. No ngamin agbirok ka iti trabahom ditoy, ang mga no agaramid ka manen iti saan ang maiparbeng. Sigurado a pagbaludan ti pagturungam. Imbag tayo may ka diti boarding house, Willie. Ingkam ko masapulan ti opisina ti gayem mo. Asidag ti destino kita. Anya, mapantay ka din itayan ti gayem ko? Uwan ko ma. Ngam saan nga taanangin na ti mabayadan? Saan? Gayem ko mat dayjay. Imbagak akabsat mo ti ang kasapulan iti tulong. Sapay ko mga rod ta matulungan na ni Verna. Nalabas na minan ti aramid na. Sayang dagiti gastos mi anang papaadal kan kuana. Ngam sabali mat gayam ti inararamid na. Saan ka kadiunay ngagparparikot? Bumakit ka anagos no kasta. Naimbaglaangan tanda kay ti biyag ko, Willie. Sa anak-anak kam mali anagayat kan ka. Pinaragsaknak iti daytang imbagamani. I love you. I love you too, Willie. Naimbag abigat mo, napintas adayag. Naimbag abigat yumat, apo. Ay na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak amay sa kabsat. Wano, amam.
Tapno maibagam amin kanya ti parikot mo. What? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang pauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Play. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakadanon da solidad kan Willie ijay syudad, kat nagdiretsyo da iti pagdagdagusan ni Verna. Nakita nga rod ni Solidad, tinlamang ni Verna a cellphone, nga inalala na kadagiti kaadalan na. Saan analapdan ni Solidad ti bagina, kat nadiswan na ti kabsat na. Tanamuan na, asaan gaya man asumsumrak iti pagadalan ni Verna. Idi agangay, inayayo da ni Verna, nga ipakita da iti espesyalista. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana pauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matunay alakay. Kasta ka dihi, sir. Pasensyan, sir. Masakbay nga agsarita ta. Ibilang nak, kas may sakabsa. Wano amam. Tapno maibagam amin kanyak, ti parikot mo. What? Parikot. Ni awan mat parikot ko, sir. Duha talaan ditoy, kayat katulungan. Saan ka di? Asaan mo amalap dan ti imam? Apidutan ti banag ang makitam? Saan ka ngagbabain? Sakit dayta ang balasan ko. Ngam di ka madanagan. Mabalin ang maikat dayta. Nulakit di, tatulungan matlaang ti bagim. Ide pa'y lako maubing ni Verna at tinubngar mo ti madi akababalit na. Agam saan mo? Tapi nanuynuyam iso akas laki maro. Napasig namin kanyak ti buridik ta. Iso adyak kayat asaktan tirik nana. Day tati kunada abiddot apa nangipatag. Tipod no apa nangipatag. Ketubngaram ti madi nga aramid na. Tapno tumanor anasaya at ti kababalin na. Kaano nga ta sumangpot ni Verna? Urayon ta ano kaano. Makaturpos ton ni Fe. Idinto ta saan kin ni Verna. Balasan ko, napadasam ka din tinagsindi iti puspuro. Namin adon, nangaro na idi ubingak, sir. Panakaayayam ko ti puspuro. Libasag ti puspuro ni nanang, kat inakagsindi ijay ruar. Ket napadasam ka din tinasinitiramay na, babaan iti apoy na. Uwan, sir. Di na sinitak. Insardan kung tinagabalbalay iti puspuro, tadyak kayat ti masinit. Ti apoy ti puspuro, ket basit laeng. Ngam nasakit ti sinit na, saan ka di? Uwan, sir. Uray basit, kat nasakit mo ti sinit na. Ala, balasan ko. Ikidem mo dagita matam, ket panunutam, at idakkel nga apoy, ket puuran na ti entero abagim. Ala, balasan ko. Agkidem kan. Anya ti pagsarsaritaan da di taunag. Nagbayag damat. Baring makatulong ti kabsat mo iti pandakisarita ti gayem ko. Sayang tinasayata Masakbayan na. Gaputad din na nadisiplinaan ti bagina. Adamat tan kasta na tulungan na. Edi kwan, nagadal ka nung matlaeng, kat may sa kano itan na pulis. No makitak, ana sa ito nga agadal, mabalin ko man ang natulungan. Ngam no iyalong-along naman ang ti panagadal na. Sayang laan. Nam na maik nga baliw ti kabsat mo. Imposible mo ta saan na mabagbagan ti gayem ko nga espesyalista. Hello anak ko, kaano ka di nga agawid ni Verna? Padasan may pay apaagasan nanang. Kaya't nakaditi agpakita iti doktor?
Madama ti panakisarita ng nanang. Madidida mo. Imbagak ang makaamon iti biyak na. No saan nga umanugot. Sapay la ko mga rod ta maikat nan ti kasta nga aramid na. Ti panag-ala na itisan na ako kwa. Obserbara ka nanang. No, adda pa panan ti panakisarita ti gayam ni Willie kan kuana. Sige anak ko. Kat sapay la ko ma. Tagbaliw ti kapsat mo. Day, si kamot ti masabat ko, solidad. Ay, ada kamot dito yung syudad. Da kayo matgayam, nana. Dito yan ti ayan ti trabaho. Manipod na uram ti pasdak iti ili tayo. Ay, adumot tinapukawan iti trabaho kan puesto. Idi na uram day ja apasdag. Wan nga rod, nana. Kaasimat dagiti na uraman iti laklako. Wen nga rod Ay, imbag tada na sarakam adagos at trabahom dito. Wan nga rod, nana. Iti fast food chain matlaang ti ayan ti trabaho. Kat tikabsat mo nga'y. Adda ka dimot dito yung syudad. Wan, nana. Agbiro ka no iti trabaho na. Trabaho? Apay, saan nga agadal? Agadal to siguro no magagat, nana. Itatasaanan nga agad adal ni Verna. Mayat ka kadi makikalaysan kanya. Wan, Willie. Panawanan tapno agkalaysatan. At datamatan iti husto nga edad. Agyamanak tayo manugot ka matlangan. Nakita kami ti kinasayaat mo. Kat amok anatalgadak iti sidong mo. Ibagak to nga rodan karagiti dadakkel ko, ta dumanon kamin. Sige, sika ti makaam mo. Ita taadda ka manan dito opisinak. Naparmatam ka di ti kasasaad ti malapunos iti apoy. Jack may ladawan. No kasano nga tatituok kan sakit na, sir. Pun mo ti imbagam. Nuramay laeng ti masinit. Marik na ti intero abagim ti sakit. Kastamat no anya ti madi a maararamid mo. Marik na ti intero a pamilyam ti panakaibabain. Sir. Kang runaan ti amin. Dakas ti agala iti saan mo akukwa. Impyerno ti pagtinnagan, kan mauram amin matabagim. Saan ka di nasakit dayjay? Mauram amin abagik, sir. Ramay laeng amasinit kat nasakit. Kasanuntulangan, no entero abagim ti mapuuran. Naglaw ko asaan ang matagtagarin ni Verna. Manipod naggapu kami di opisina ti gayam mo. Mabalin nga agpampanunot ti kabsat mo. Maamiris na tibunga ti madi nga aramid na. Sapay ko mga rod tama ka amirisan ni Verna. Awan pa pananano di makaamiris. Basta kanayon ako yugam amapan ka ni Matt. Uwen, kat iti mabiit. Isa ganaan tamutan ti umadanin ang panagkalaysata. Magagaranak paikit din ang madanon ko man dahit agundaway. Nagsabat kami kan ni Solidad dita kalsada. Ay adagayam mo't dito yung syudad. Adagayam trabaho na dito. Saan nakadaakad ba ni Verna, nanang? Ay saan mate? Ang dinamag ko no adamot dito yung syudad. Kat wan ka no. Agbiro ka no iti trabaho na. Kunakun kat, asaan nga agad adal? Agadal to ka no magagad kunan ni Solidad. Mayat ka di ti panakisarita ni Manang Solidad kan ka, nanang? Saan ka di ang makapungtot? Ay, wan, nasaya at tipan nakisarita na. Isuan nasaya at matipan nakisarita kan kwa na. Ay, saan ko kuman akasarita? Hanggang kayat kula amaamuan no ayan tikabsat na. Saan kami pa'y nagsarsarita ka ni Verna, nanang? Di kami pa'y nagkitkita.
Awan ka diti bakante at trabaho ijayan mo, manang. Kaya't mo ka di tiyag trabaho. Ang mga numakaaramid kamot ijay, iti pakaikatantang agpadpada. Ika gumaak, tadyak kayat ti mauram, manang. Mauram? Anya ka di ti sasawa mo, ading ko. Naku na ni Sir Matt, ati agala iti saan na ako kwa, kat ada katukad na mo't adusa, ti pan nakauram. Maikarim ka di, asaan ka nga agaramid, iti pakaikatanta adwa? Uwan, manang. Saan aga po tadyak kayat ti maikat iti trabaho? Jak kayat ti mauram, ija impyerno. Damo ni Verna nagtrabaho dito fast food chain. Ikabil ko ti kabarbaro a wallet ko. Ijerabaw ti istante, ti pangikabilak. Obserbara, no alaan na. Makita kat makumikom at nagtrabaho. Ne, nakita na ti wallet. Agpamarangak ajak makikita. Si putak no alaan na. Asino ti akin kukoy ti daytoy a wallet? Alaan na kuma, tadalosak ti rabaw ti istante. Agpamarangak ajak nang ti imbagana. Kitaag, noan niya ti aramidan na. Kumusta ni Verna? Saan ka di anagala ti konforme iti trabaho yo? Ay na, sapay ko matag na nayo na nakastoy, hani. Ingkabil ko ti wallet ko iti rabaw ti istante. Ngam di na innala, idi pinunasan na ti rabaw ti istante. Senyalis dahi ta na makontrol ng ti ima na. Paragsakanak, kat sapay ko matag tultuloy akastoy. Into nagsweldo kayo. Maragsakan lakit di makaigamit ti nagbanugan na. Lakit di Kat no kayat nanton ti agadal, ituloy ng tumatlaan, babaan iti bukod na alingat. Kastoy gayam ti agsweldo, manang. Maragsakan. Damo asweldok da ito, Naragragsak kan tupay, no dakdakkel ti sweldom. Ti kayat ko asawan, dakdakkel ti sweldom, no adda-adal mo. Urnungag ti kwartak, taituloy ko matlaang ti agadal, manang. Dayta ti kasayaatan ana panunot mo ading ko. May mayat matlaang no adda maiturpos mo a kurso. Wen, manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Kadagiti impapaay ko kada kayo asakit tinakam. Uray saan kan adumawat iti pamakawan, ading ko. Napakawan da kan. Tinapatag kat ti panagbalbalyo mon. Tamasaktan kami, no makaaramid ka manan iti madi. Dayta ti imbaga ni Sir Matt. Masaktan amin a miyembro ti pamilya, no adda madi nga aramidan ti maysa a miyembro. Natulagan ti kalay sa dasulidad ken Willie. Umadanin ti panagkasarda. Kasla kaano lang na di ubbain ta ti anak ta. Ita, dandanitan agubba. Iti agbalinto nga aputa. Sapay kumaata maipaayan data iti apo ko. Ngamnay, di na pala nagkaskasar. Apo kon ti ibagbagata. Ay na, Si kamo nga mintiim mo na anang ibaga. kastoy gayam tirik na. No umandalin nga agkalay sa ti anak. Wan nga road. Ay na, agyaman ta iti apo. Tababaan kin ni Willie. Ininot kanumot nga agbaliw ni Verna. Iti madi akababalin na. Naibagang kanya panagsabat kayo kanina na Eva dito syudad. Adapay nga ta dito'y, manang. Diyak amo ading ko. Medyo nabayag namin nandiya panagsabat mi. Amang ano nagawidan iti ili tayo. Apay aya. Kayat ko adumawat iti pamakawanda ken ni Fe, manang. Kaya ta sa wanday ta nagbaliw kan. Kat maamiris mo tinagbiddo ta maading ko. Uwan nga rod, manang. Itala ang maamiris ko dagiti biddot ko. Inton pa nagkalay sa amin kani manong mo, agbakasyon tayon to. Agawid tayo, ili tayo. Mapanak to iti balayda. Kat dumawatak iti pamakawan ken ni Fe.
Imbag ta nakaumay ka dito'y boarding house, Manong. Mabalin ka dito agkid daw. Oh, anya ka ditikid daw mading ko. Tapno ad dati pa nagsindingad mi kini Fe. May isa ko maakadwak nga agabay inton agkalay sa kayo ken ni Manang, Manong. Oh, mapatkan tikid daw mo ading ko. Inkanto kasarita. Tapno ammo na amay santo nga abay inton agkasar kami. Uray alan tayo pa'y tiinana amay sa kadagitininang. Agpay sumanong. Nagsingpat ka talaga. Kasta kumamat kasingpat ti matumpungak to. Ay na, tagpasablog pa'y. Saan apasablog dayjay, Manong? Pudno ti imbaga. Hello, anak. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta? Nasaya at kami lang tamat, nanang. Adamat ang trabaho. Di ka din ag-eskwela, anak ko. Ang eskwela to no makaurnungak, nanang. May mayat matlaeng no adda maiturpos mo, anak. Imawagak. Takayat ko nga itong agkalay sa damanang. May santumat nga abay ni Fe. Ninang kanumat ni Nana Eva. Sige pa, nanang. Adda parokyano. Bye. Ay, bye, anak. Ha? Pudno ka di, tinangag ko. Anya? Ay, jaklakit di kaya't nga balin ako marek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasa univer na. Kagura na launay, dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida. Anya tinaknakan ni Verna. Nakayat na nga agabay, tinumiro uno, akabusor na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di huliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paplay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Jaklakit di kaya't nga balin ako marek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasa univer na. Kano kagura na launay dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida. Anya tinaknakan ni Verna, takayat na nga agabay, tinumiro uno, akabusor na. Day tamot nga ron ti pagsidaawak. Permi agura na kadakwada. Ita, kayat na akadwa na nga agabay kan agninang payan ni Eva. Uno, ada plano na amang balas kadakwada. No agibales, saan na ko mga irana iti kalaysa ti kabsat na. Mayat mati plano ni Verna, kayat na nga alaan kas avay ni Fe. Isa anak unak, nga agninang mati inana. Mayat matket di. Ta agkakaruba kami kat nga ron. Ti agkaruba, ket agsisinarana iti tiyempo tirigat. Magustok mo tinapanunot ni Verna. Un nga ron, may panagnag, nga uray managbasol ti may sa tao. At dalat ta panagbaliw na no may kaniti gundaway. Kat sika, ti kang runaan anang tad iti pamuspusan, tapno mapagbaliw tayo ni Verna. Agyamanakan ka bro, epektibo ti panakisa umiti kabsat ni Soledad. Pagkaragsakak no agbaligiak, taday takat nga rod ti trabaho. Dakkal ti nagbaliwan ni Verna. Ah, bro, may sakan tong sponsor ton kalay sami ka ni Soledad, ha? Ay kat areglado makapasyarak adi na oras iti sabali nga ili. Hanggang apay ngay. Gayem ko. Anakak iti kasar? Awan dakas na, bro. Kayat ko nga amin ang gayam ko, adada intun kalaysak.
Ala, tay bagak kadagiti dumapay a kaadalan ta. Hello, tatang. Itaman pa'y ada kayo tim mawag. Mas naawak ngamin no apay akayat yung nga agabay ti numero 1 akabusor mo. Kagurak laeng idi tanakulaapan ti panunot ko. Ita tanalawlawaganan ti panunot ko. Kayat ko ti makikapya. Si kakadin ay ti kasarsarita, Verna. Hello. Siyak da ito'y tatang. Didak ka di may busesan? Imposible ngamin ti ibagbagam. May mayat no makikapya tayo kadagiti kaaruba tayo, tatang. No adarigat tayo, isuda ti kaasitgan nga umarayat. O sige, tatang, tani adapay parokyano. Bye! Apay akasla na tukkawan ka iti ulag. Di ka mo't matagtagari di tasuli. Inawagak ni Verna. Ada nagsiddaawak ng imbagana. Anya ti imbagana. May mayat kano ti makikapya ka nagiti kaaruba. Taisula kano ti umarayat no adarikat. At damot kit di punto na iti daita nga imbagana. Pagarupag pa'y kit di itayan. Asaan ani Verna ti kasarsarita kiti cellphone. Ay, sapay la kumaa. Tawan ti di aplano na. Kasla na po numay iti ibagbagana. Patsyak anak katulong jay kunada panangipanday iti maysa nga specialist. Mabit lang, Fe. Agsarita taman. Anya ti bagam, dangran man ka di? Saan? Di ka kumagbutbut ang kanyak. Ada na patag nga ibagak. Anya ka di ti bagam? Sakbay ti amin. Dumawat ako maiti pamakawan kan ka. Naglablabasak iti kalabas. Lipatam ko man tinapalabas. Verna, ada ka di manan madi a plano? Kayat ko ti makikapya kada kayo kaninanang mo. Makikapya. Dandani nga minanti kalaysa ni Manang Solidad. Mabalin ka di akadwa ka nga abay. Kaninang mat ni nanang mo. Anya? Hello, anak ko. Ay, imawag ka, mat. Kagap-gapok lang dita, Nagsabat kami ngamin iti ka ni Berna, iti-tiyandaan, nanang. Ha? Kahit pinagaramidan nakakadimanan iti saan anasayaat. Saan mat? Nagkidaw iti pamakawan. Agkakapya tayo kano. Ta agabayak iti kasar ni Manang Solidad. Ken agninang kayo kano, nanang. Ha? Kumari kami kan ni Norma. Kasta ka day. Kastama ti kunana, nanang. Saan mat akasla iti alangana ti narungsot? Kaslamat karnero itan anaamo. Na, pudno nga taday ta nga ipakpakita na ken ka, anak ko. Kasla imposible. Nagsabat kami itay ka ni Feja tiyandaan, Manang. Imbagak ti plano. Ngam kasla saan amamati. Anya it insongbat na ken ka. Damagan na pa'y kanu kaninanang na, Manang. Adda pa nagdwa-dwada. Tadida pa'y nakita ti panagbaliw mo. Wan nga rod, Manang. Ngam inton makaawid tayo. Ipakita kadakwada asaan asyak jay agtatakaw ken apira. Sana bale, taawagak ni nanang. Bagaan nanto ni Nana Eva, tapno mamati da. Sige, Manang. Patsyanda no ni nanang timangibaga. Hello anak, imbag temawag ka. Adda ngamin kayat ko adamakin ken ka. Maipapan ka di, ti panagbalin nga abay ni Fe, kan panagninang ni Nana Eva intun kasar ko, nanang. Pudno ka di anak ko. Saan ka din akaguran ni Verna dagiti agina? Saanan, nanang? Diyak amo, no niya tinaramid ti gayam ni Willie. Dakkel tinagbaliwan ni Verna. Ay imbag man anak ko. Nasayaat nga minday di a tao, kan relihiyoso pa ni Sir Mart. Iso binagbagaan na ni Verna, nanang.
Ah, kastagayam. Katawisin nyo kadimat inton kasaryo. Wala nang, may samot ni sponsor. Ala, bagaan yung tonda na Eva. Sige nga rudan ako, tainak bagaan ida. Bye! Umayak man dito'y balayo, Eva. Day, itaman pa'y. Napatagsamot ti gagaram. Noan yaman ti saan tayo ang nagkikinaawatan. Lipatan tayo kuman. Kat agkakapya tayon, tagkakaaruba tayo mo't. Ay, nalaka akmet kat akasasaaw. Ay, anya ka di ti gagaram. Total, agkakaaruba tayo mo't. May saka kumaanina ang inton kasar ni Solidad. Agkumaritan ton. Agabay mo't ni Fe. Ay, amo ka din ni Solidad dayta. Dayta ti kalikaguman na. Isu nga imay ko indanon. Ay, kat, agkumarita nga rod. Agyaman ak nga rod Kumari ko na akon, tadi tamot lat papanan na. Wen kumare. Nagapo ka kade iti balay da Eva. Wen, imanugot mo't nga agninang, kan agabay mo't ni Fe. Sa bagay, agpaisumat timbaga ni Verna nga kakaruba tayo. Isuada tayo, tagsisinaranay. Wen mo't kit di Mayat no ti agkakaaruba kat agtitinunos. Sa bagay nagmading agpaisaw ti agkarubang agginginura. Saan tayo kumamot ang nagiginura no saan aga po iti inala ni Verna agamit ni Fe. Agpakadatan iti bosta, taagawid ta iti ili tayo. Kagiddan ta ka din ni Manong Willie nga agawid iti lugar tayo, Manang. Umunatan, tainta pa'y agdalus iti aglawlaw. Sana ka ba ilandana ng adalusan ti aglawlaw? Wan nga agpay sumanang. Kas jemot ni tatang, marigatan nga agputi, gapo iti saka na. Wan nga rod iso nga inchat ko ni Willie nga umunatan nga agawid. Nasing pata talaga ni Manong Willie. No di na insingasing ti ipapan ko iti klinik at igayam na. Mabalin ajak pala na kaamiris. Katamom, gapo ka dagiti nasaya at agalad na. Ad-addan nga inayat ko ni Manong mo Willie. Ay, nagbakasyon kayo ka din, ta nakaawid ka, anak ko. Wala nang, semestral break mi ngamin. Inton pa nag-enroll man, hindi pa nagsublik iti syudad. Imay matkat dito'y balay ni Norma. Kinid daw na, dyain niya awag mo apanagabay mo. Kanti pa nagninang ko. Manugot kayo? Win tamayat mo tipan nakisarita na. Pudno tay kunada at agkakaaroba, isuda ti rombang nga agtitinulong no adariga. Sa bagay, may mayat mutlaeng no agkakatunusan dagiti agkakaaruba. Hello, honey. Madanagan ka kanita awanak pa'y? Kano ka kadi asumangpet, honey? Agkuyog kaminto kan ni Mat nga umay dita. Agmotor kaminto. Di na pa'y ngamin amo ti torturungan na dita. Ne, aganad kayo iti panagmotor mo. Wala ni. Saan ka madanagan? Makasangput kami dita si kakaradkad. O sige nga rodan, honey. Bye! Bye, honey. I love you. Adayo ka di ti simbaan apakaangayan ti kasar ije balayda. Saan matunay, bro? Igit ti kalsada ti balay da Solidad. No igit ti kalsada ti balayda. Diyan lang aruden lugan ko ti aramaten ta. Isumot lang ti pangluganan amapan ije simbaan no madanon ti kasar mo. May mayat manan, bro. Ti konak kat agmuturak amapan ije simbaan. Nila ang Solidad ti aglugan iti bridal car. Anya, nakabado ka iti bado ti grom anak ka motor. Anya ko mga iti dakas na. Saan ko mat atinakaw ti motor? Entol bigatan ti kasar. Gamapay nga awan pa'y ni Wele.
Wan nga rod tatang. Ni, ada nagsagdang alugan di tarwar. Ang mga no isudaytan. Mabit lang tayo nakitaan, tatang. Nagdadakkel mo ta na karton dagito eh. Kung nandiyan nag-deliver, akaw-kawas ka no dagiti abay. Adamot nga minan kanyak ti gawon ko. Sige, tulungan ka amang yun nagmanang. Masapa ka no nga umay dito'y dagiti abay, ta dito'y dabalay ka no nga agsukat. Awagam nga rod amin ida tamasapa da nga umay. Dito'y ka no nga umay dyan makeup artist. Ay, umay kumamot dito'y ani Willie. Alas 10 pa'y mati kasaryo. Masapan to siguro, manang. Ay, nagsapa kamutan anagreheng anak ko. Masapal ang masapa akano amapan iji balay da Verna. Tamasapa kano dagiti ag make-up. Ada kano ijayon dagiti bado ti abay, nanang. Ay kat, intang aruden tajay pan naka-make up mo. Itaak lang nga agabay iti kasar, nanang. Kat, iti pa'y dandani nagbalin akabusor mo. Hanggang ita, saanen, tanakikapiyamat. Nasingpat mat, idi nakisao kanyak, nanang. Saan akas idi asuplada? Apay nga awan ka pala dito'y. Alangan asyak abride ti umuna iji simbaan. At da kamin kanimat dito simbaan, hani. Umay kayon. Ha? Ada kayon dita? Kunak nga umay ka pa'y dito'y balay. Sorpresak mat hani. Agur-urayan ti altar asumaklangan ta. Umay kayon. Sige nga rod, honey. Umay kamin. Bye! Apa yun ang matartaranta ka? Intayon, taada ka nun ni Willie iji simbaan nang. Alas 10 ti kasar. Idinto taawan pa'y alas 9. May mayat matlaang dyan makainanamot ati bride. Sakbay amang rugi ti kasar, kumare. Sa bagay, malain tayong arudan. Tapno saan ajay padi ti aguray kada tayo. Nakasagana tayon samot amin. Ay, wan, kumare. Ay na, kablaawan kayo adwa. Agbiag dagiti nobyo kan nobya. Agyaman kami unay, ninang. Kadlawan kayo. Sabay kumata mataginayon ti ragsakyo. Maragsakan ang unay, taitatikalay sa damanang. Nagkakapyata yun. Intayo amin na ni Jabalay. Tamangan kan agraragsak tayo amin, kas may sa pamilya. Hintayo amin iti balay, kakabsat, kukumare, kukumpadre. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam yu, Joffer Anas Basil. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script T on 4-6. T, episodes 4 to 6 feels like the part of the story where peace is no longer just something the characters talk about. It becomes something they must fight for, protect, and earn after the first wounds have already been opened. In the first 3 episodes, the story introduced the emotional idea of peace, not as a simple quietness, but as something deeper. It showed us that a home can be silent and still be full of pain. A family can stay together and still feel divided. People can say they want peace but still refuse to face the truth that peace requires. But in episodes 4 to 6, the drama moves into a harder stage. This is where the characters begin to understand that peace cannot be restored by pretending nothing happened.
When words have already hurt, when pride has already created distance, and when people have already chosen silence for too long, real healing demands more than time. It demands honesty. That is what makes this section emotionally meaningful. Is not only about conflict ending, it is about what happens after people finally realize that the conflict has changed them. The question is no longer simply, can they stop fighting? The deeper question is, can they still trust each other after everything that has been said and done? This is where the drama becomes more mature. Many stories treat peace like a final destination, as if everything becomes fine once people stop arguing, but understands that peace is not the end of the journey. It is the difficult work that begins after anger becomes quiet. It is the effort to rebuild respect. It is the patience to listen again. It is the humility to admit that being right is not always more important than being kind. Episodes 4 to 6 seem to carry that emotional shift. The characters may be tired of conflict, but tiredness is not the same as healing. A person can stop talking because they are exhausted, not because they have forgiven. A family can avoid an issue because they are afraid of another argument, not because they have found understanding. That kind of false peace is fragile. It can break again with one careless word. That is why these episodes feel important. They show that unresolved pain does not disappear just because people try to move forward. If a wound is ignored, it does not heal properly. It becomes sensitive. It becomes easy to reopen. And when another problem appears, all the old bitterness comes back. The emotional center of this part is the struggle between pride and reconciliation. Pride is powerful because it feels like protection. It tells a person not to apologize first. It tells someone not to appear weak. It tells a family member to wait until the other side admits fault. But while pride protects the ego, it often destroys the relationship. Uses that tension well. The characters may want peace, but each one must decide what they are willing to surrender. Will they surrender pride? Will they surrender the need to win every argument? Will they surrender the habit of blaming? Or will they keep protecting themselves until the relationship becomes too cold to repair? That is the emotional pressure of episodes 4 to 6. Peace is close but not easy. Understanding is possible but not automatic. The characters must learn that peace does not come from avoiding the truth. Peace comes from facing the truth with a heart that is ready to listen. This section also reminds us that apology is only the beginning. Saying sorry matters, but apology without change is incomplete. If someone apologizes but continues the same behavior, the wound remains. If someone asks for forgiveness but refuses to understand the pain they caused, the apology becomes shallow. Seems to ask the audience to look beyond words and pay attention to actions. That is a strong lesson for family drama. In many families, people apologize quickly just to end the argument, but ending the argument is not the same as fixing the relationship. Real apology requires accountability. It means asking, "What did I do to you?" Not only, "Can we forget this now?" It means caring about the damage, not only the discomfort of being confronted. Episodes 4 to 6 likely bring this issue closer to the surface. The characters may begin to speak more directly. Old feelings may return. Someone may finally express pain that has been hidden for too long. Someone else may feel accused and become defensive. This is where the drama becomes emotionally alive, because healing often begins with a conversation that feels painful at first. That is the paradox of peace. Sometimes, before a family becomes peaceful, it must first become honest. And honesty can feel like conflict. It can make people uncomfortable. It can bring tears, anger, and guilt. But if the truth is spoken with the intention to heal, then that difficult conversation can become the doorway to peace. Also seems to explore the difference between peace and control. Some people want peace because they truly want healing. Others want peace because they want everyone to stop questioning them. That is not the same thing. If one person demands silence just to protect their image, that is not peace. That is pressure. If a family tells someone to forgive quickly just to avoid embarrassment, that is not healing. That is emotional control. This is an important theme because many traditional families struggle with it. They may value harmony so much that they hide pain. They may believe that keeping the family image clean matters more than dealing with the wound inside the family, but reminds us that a clean image cannot replace a healed heart. The story becomes powerful because it challenges the audience to think about their own lives. How many families look peaceful outside but carry resentment inside? How many people smile in gatherings but still remember words that hurt them? How many relationships continue only because no one wants to be the first to say, "Something is wrong"? Episodes 4 to 6 bring those questions into sharper focus. The story asks whether peace is possible when people are still afraid to be honest. It asks whether forgiveness is meaningful if the person who caused pain has not changed.
It asks whether family love can survive when pride has been louder than compassion. Another strong part of this section is the emotional burden of the person who wants reconciliation first. In many conflicts, one person becomes tired of the distance and tries to reach out, but reaching out is risky. What if the other side rejects them? What if they are blamed again? What if their attempt at peace is seen as weakness? That fear makes reconciliation difficult. Understands that peace requires courage. It is not cowardly to seek peace. It takes strength to soften when you have been hurt. It takes maturity to speak calmly when anger would be easier. It takes humility to admit that you also contributed to the problem. Peace is not passive. Peace is active, disciplined, and sometimes very painful. This is why the title continues to matter in episodes 4 to 6. Is not only the goal, it is the test. Every character is being tested by that word. Can they live it? Can they choose it? Can they protect it when conflict returns? Can they stop using old wounds as weapons? Can they build a future that is not controlled by the past? The family and community atmosphere also gives the story a realistic Ilocano emotional texture. In a close community, people's problems are rarely invisible. Neighbors may notice tension. Relatives may give opinions. Others may try to help, while some may only add more pressure. That public environment makes peace harder because people are not only dealing with each other, they are also dealing with shame, reputation, and outside judgment. This is where the story becomes socially meaningful. A person may want to apologize but fear what others will say. A family may want to reconcile but worry about appearing weak. Someone may want to forgive but feel pressured by people who do not understand the full pain. Community voices can either help peace grow or make conflict worse. Reminds us that true peace cannot be built for public display. It must be built inside the relationship first. If people only act peaceful so others will stop talking, the peace will not last. But if they choose peace because they value love, family, and truth, then healing becomes possible. Episodes 4 to 6 also carry a lesson about listening. In many conflicts, people do not listen to understand. They listen to defend themselves. While the other person is speaking, they are already preparing their answer. That kind of listening cannot create peace. It only creates another round of argument. Real listening means allowing another person's pain to exist without immediately denying it. It means saying, "I may not have meant to hurt you, but I want to understand why you were hurt." That is a different kind of maturity, and that is the kind of maturity a story like seems to value. The emotional journey of this section may also include characters realizing that they cannot change the past, but they can change how they move forward. That is a beautiful idea. Some words cannot be unsaid. Some moments cannot be erased. Some damage cannot be repaired instantly, but people can still choose differently from this point onward. That is where hope enters the story, is not a hopeless drama. Even if the conflict is painful, the title itself suggests the possibility of peace. The story does not promise that peace will be easy, but it reminds us that peace is still possible when people are willing to become honest, humble, and patient. From a storytelling point of view, episodes 4 to 6 work as the emotional turning point. The first part introduces the need for peace. This middle section shows the cost of reaching it. It deepens the conflict without losing the main theme. The audience is no longer only watching people argue. We are watching them decide whether they will remain prisoners of pride or begin the difficult work of healing. That gives the story emotional strength. It is not just about who was right or wrong. It is about whether the relationship is still worth repairing. It is about whether love can become stronger than resentment. It is about whether people can stop repeating the same wounds and finally learn from them. The biggest lesson from episodes 4 to 6 is that peace must be honest to be real. A forced peace will eventually break. A silent peace will eventually become heavy. A peace built on denial will eventually turn back into conflict. But a peace built on truth, apology, change, and compassion can slowly become strong. Overall, episodes 4 to 6 give the story a deeper emotional layer. This part shows that peace is not only desired after conflict. Peace must be practiced after damage. It must be chosen when pride is tempting. It must be protected when old wounds return. And it must be proven through changed behavior, not only spoken words. The story is worth following because it reflects something very real. Every family, every relationship, and every community has moments when peace becomes difficult. The question is not whether conflict will happen. The question is what people will do after conflict reveals the truth about them.
Will they hide behind pride? Will they continue the silence? Will they blame others forever? Or will they finally choose the harder but better path, the path of humility, forgiveness, and real understanding? That is the emotional heart of it. Reminds us that peace is not weakness. Peace is wisdom. Peace is courage. Peace is choosing to repair what anger tried to break. And when peace is built with truth, it becomes more powerful than pride. Before we end, let me ask you this. Do you believe peace can still be real when the people involved have not fully admitted their mistakes, or does true peace always require accountability first? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano drama, and thank you for watching. See you again in the next story.